svima i dobrodošli u novo izdanje vašeg omiljenog webinara Karijeroteke, inače projekta u organizaciji Zaklade Znanje na djelu. Vrlo mi je drago, budući da smo u prošlom webinaru išli međunarodno pa su nas tako slušali iz pojedinih europskih gradova, danas smo regionalni, tako da imamo u publici ekipu iz Tuzle. Ovom prilikom veliki pozdrav s oba dvije moje velike šake Tuzli. Nadam se da ćete uživati u ovim razgovorima kao što su uživali svi prije vas. Budući da uglavnom u svakom webinaru imamo dosta novih pridošlica, pa da ponovim nešto što ovi starosjedioci već odavno znaju. A to je da se vaš omiljeni webinar Karijeroteka održava 2 puta mjesečno, znači zadnje 2 četvrtka u mjesecu s početkom u 17 sati. I traje otprilike 30 minuta, nekad malo probijemo vrijeme, ali Bože moj, ne valja biti u zadanim okvirima. Sada, svaki put vam dovodimo jednog ili više gostiju iz područja koja nam vi upravo predlažete, pa samim time eto vas potičem i da nakon ovog webinara nam se slobodno javite na naše društvene mreže ili Facebook stranicu imena Znanje na djelu ili Instagram profil također naziva Znanje na djelu. Sad, danas smo odlučili malo zaploviti znanstvenim vodama, jer eto, znanost je tijekom cijele prošle godine bila najkomentiranija i najvažnija tema u cijelom svijetu, pa da nastavimo ovako u revijalnom tonu, ali bez brige držat ćemo se podalje od onih mrskih nam tema. Danas imamo znanstveni moćni tandem. Mislim, vjerujem da svi to znate, a ne biste bili ovdje danas s nama, ali evo, u svakom slučaju možda netko, ne znam, možda netko nas lijepo zalutao, pa da predstavim koga danas imamo ovdje u našem slatkom znanstvenom paketiću. Danas imamo molekularnu biologinju Vlatku Filipović-Marić i fizičara Sašu Cecija. Sad ću ja njih i pokazati, da vi njih vidite, da ne morate gledati samo mene, jer ja vjerujem da ste u ove 3 minute već svi pomalo nakapali. Pozdrav! Jel se čujemo? Bog! Bog, tu smo! Odlično! Prije svega da vam kažem da mi je izuzetno drago, naravno osim toga što ste pristali doći i gostovati u ovom krasnom webinaru, i to što vam konačno mogu reći dobar dan, a ne dobra večer kao što sam do nedavno govorila, s obzirom da nam dan traje evo do 17:30 pa čak i 18 sati, tako da dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Morat ću za početak evo dami oduzeti prednost, nadam se da mi nećete zamjeriti, ali zato Saša što sam primijetila da u svim vašim medijskim istupima kad vas predstavljaju obavezno nadodaju da popularizirate znanost među mladima. Pa me zanima na koji način popularizirate znanost među mladima. Prvi put čujem da je među mladima, ja populariziram među starima. Mi odemo u birtiju, pijemo pivo i pričamo o znanosti, tako da ja mislim da je to barem 18 plus po našim zakonima. Inače nemam pojma, evo, kako populariziram, ne znam, slušam te kako pričaš to, znanje na djelu, meni samo u glavi neznanje na nedjelu, eto. To mi je ovako, da si badge staviti. Ne znam kako populariziramo znanost i Vlatka i ja zajedno već pa skoro 10 godina negdje. Vjerojatno i duže smo u ovim otvorenim danima na Institutu Ruđer Bošković, ali evo baš dosta aktivno zadnjih 10 godina radimo te neke radionice za klince. Išli smo posvuda okolo, gdje smo bili u Novskoj, smo bušili balone laserom i u ovoj Klinča selu. Tako da stvarno pokušavamo nekako to kad bude neka prilika, malo dođe neko zainteresiran, onda mi pričamo. Eto, to je neki tako. Sad nekad, ako su zainteresirani, onda im je sve zanimljivo. Ako nisu, onda im ništa nije. To je tako. Eto, tako mi populariziramo. To su bila ona vremena dok se još moglo putovati. Joj, nemoj sad, ajde. Istina je, ne, stvarno, evo ja pokušavam preko Zooma, trebalo bi se moći, ali nemam ja osjećaj. Jednostavno, tu su neki ljudi, ja ne znam jesu tu ili nisu, jel me slušaju ili ne, jesam dosadan, jesam, ali ne primijetim da jesam i onda to malo loše bude. Tako da ne znam. Ali evo, kad prođe ovo, opet ćemo nekako krenuti valjda. U prvi nam je sljedeći Šibenik, jel? Da. Pa će valjda biti nešto.
Tamo ćemo djecu učiti kako se pali vatra, sve ove stvari, jel, kako nekom oko s laserom pogoditi. Tako da, ne znam, zbog nečeg smo popularni, ne znam točno jel u tom stvari ili... Ali dobro, ako znanost treba popularizirati, nešto što je popularno, valjda ne treba dovoljno popularizirati. Pa Vlatka, na temelju vaših dosadašnjih iskustava u radu s mladima, što je to što mlade možda nedovoljno privlači znanosti? Pa zapravo ja bih se prvo nadovezala na Sašu. Saša je ovo lijepo rekao gdje smo mi sve bili i istaknula bih što je važno. Dakle, mi smo sad tu u Zagrebu, radimo dakle, na Institutu Ruđer Bošković koji je najveći znanstveni institut. I ljudi, dakle mladi koji su iz Zagreba, nam se jave, dolaze, prije je to bilo organizirano, sad ovako online i oni imaju mogućnost doći na institut. Dok ostali koji su dalje nemaju tu mogućnost, odnosno puno je manja. Upravo zato mi to radimo, putujemo okolo i populariziramo i onima koji dakle nisu blizu nas i ne mogu doći kad god požele. A ono što kažete ne privlači mlade znanosti, pa to je jako individualno. Ja mislim da su neki stvarno, neki zagrizu odmah, a evo nekima moramo objasniti što to zapravo znači. Mislim da je malo problem u našem obrazovanju, jer naš školski sustav je takav da se temelji uglavnom na teoriji. A ono što oni vide kad mi populariziramo znanost, kad dođu k nama ili kad mi imamo neke radionice, mi njima pokažemo onaj praktični dio. I onda oni kaže, što Saša kaže, wow, gle, mi sad tu smo nešto i zapalili, pa smo nekakve balone puhali, pa smo se igrali laserom, a kroz sve tu smo i nešto naučili. Mislim da je to ona nekakva najvažnija smjernica što mi pokušavamo, dakle, pokazati mladima što zapravo znači raditi u znanosti, da je to jedan praktični dio uz naravno dio nekakve teorija koje iza toga su. Ako se smijem nadovezati, neću sad reći korigirati, kolegicu eksperimentalku kao jedan teoretičar, nije samo to problem. Dakle, problem našeg obrazovanja je da su svi ti znanstveni predmeti, a vjerojatno i svi drugi, ali dosadni. Ubi Bože, dosadni, oni imaju neki plan koji moraju ispuniti i onda najbitnije je, šta god se zakomplicira, onda dođe neka inspekcija, jeste li ispunili plan, jer to se može mjeriti, naravno. I onda se oni boje da ga ne ispune i onda je to smisao nastave zapravo jesmo li pokrili. Nije. Smisao nastave je da se ljudi upoznaju sa tim fizikom, kemijom, biologijom, glazbom, likovnom kulturom, svime, sportovima na tjelesno. Dakle, da se djeca upoznaju i da osjete da je to nešto interesantno. Kod znanstvenih predmeta, kod recimo kulture je puno interesantnije taj jedan osjećaj koji se prenosi kad slušamo neku lijepu glazbu ili gledamo neku neobičnu sliku i da nas stavi u neki kontekst zašto je ta slika koja nama danas izgleda bez veze, ovi na ulicama koji nacrtaju isto takvu. Zašto je ova toliko posebna? Na sličan način mi zapravo danas kad učimo o prirodnim znanostima i biomedicinskim, mi zapravo isto imamo određeni kontekst u koji recimo danas s obzirom na ovu pandemiju biologiju je puno interesantnije objašnjavati kroz te stvari, a isto tako i spoznaju bilo koju znanstvenu kako mi znamo, dakle šta znamo? Znamo da virus mutira. Šta ne znamo? Dakle, ne znamo kako će mutirati, ali tu je još interesantnije, jer mi ni ne možemo točno znati kako će mutirati. Dakle, to su neke interesantne stvari koje trenutačno zanimaju ljude, to je neki kontekst, i mi onda njima možemo kroz to naše iskustvo iz naše znanosti zapravo približiti malo tu jednu prekrasnu sposobnost koju naša vrsta ima da zajednički nekako uspijevamo spoznati svijet puno bolje nego što bi svako od nas sam to mogao. I to je nešto što za tu spoznaju nama trebaju eksperimenti, i to je ovo što Vlatka kaže, i ti eksperimenti su fora, ne samo zato što nam jako često ne uspiju, a to je fora, ali isto tako nam treba i teorija, dakle neka ideja o tom svijetu koja je najvjerojatnije pogrešna. I onda mi gledamo kako tu pogrešnu ideju nećemo napraviti ispravnom, nego manje pogrešnom, pa još manje pogrešnom, novim eksperimentima, novim razmišljanjima. I svaka ta stvar, svaki eksperiment koji smo smislili ima neko zrnce genijalnosti. I svaka ta nova ideja koju imamo ima nešto što kad ljudi slušaju kažu čekaj, to stvarno tako? I onda ti kažeš pa kako to znamo? I onda kažeš kako? Wow, ovo je fora.
je fora je. Jer i priča o svijetu oko nas, priča o nama je važno i to je ono što ne dobijaju u školi zbog tih gluposti što maltretiraju nastavnike sa tim, a i 100 drugih je još problema u školi, ali recimo ne daju im tu jedan osjećaj. Što je smisao školovanja? Ona djeca u školi koja su talentirana za te ili glazbu ili sport ili neku matematiku ili biologiju, da oni dobiju, da vide uopće da imaju taj talent i da nekako vide kako ga razvijati dalje. A oni koji nemaju taj talent, da osjete koliko je to lijepo, koliko je to zanimljivo. To je smisao školovanja, a ne ovo da on je dobio 2, je dobio 5 i jesu li pokrili sve stranice u udžbeniku. Eto, tu bi ja stao, morao sam obraniti malo ove teorijske znanosti. Neka, bravo. Ja samo kratko. Može da pači. Naravno da ne. Vidite zašto mi populariziramo znanost, puno pričamo. Samo bi se kratko dovezala, Saša je ovo lijepo rekao i bilo bi važno da u školi upravo to poticati za što imate više sposobnosti, šta više volite. I tako recimo ja i Saša smo bili uključeni kao mentori u razvoj zapravo udžbenika za darovitu djecu, baš iz STEM područja. Ti udžbenici su dostupni online, recimo, i to je jedna od stvari što bi trebalo isto poticati u našem školstvu. Dakle, ne sad da se samo nešto predaje i ti si to rekao i sad je netko to čuo, netko nije, nego baš bi trebalo raditi na tome da i oni učenici koji se ističu, da se radi s njima više, evo i slično. A većina ljudi, većina djece ima neki talent koji je interesantan i jako puno stvari ima. Recimo, ja radim dosta sa studentima koji se boje, svi se boje javnih nastupa. I onda ja sam imao tih 7-8 godina na televiziji i prve 2 godine meni isto bilo grozno. Tamo neka kamera se upali i odmah sam sav drven i grozan. I onda je bilo super zapravo kad sam ja shvatio da ja mogu puno brže nego što su nas to uspjeli, puno brže naučiti studente kako da budu prirodni pred kamerom, jer je zapravo užasno jednostavno to. Ali nama je trebalo 2 godine da shvatimo da je to stvarno jako jednostavno. I super mi je to da zapravo puno njih koji se jako boje toga, recimo mi kad ne ide mi matematika, onda se bojim matematike, ne ide mi crtanje, recimo meni, katastrofa, onda ne volim ni likovni, bez veze mi je, jer ne znam. Ovdje je jedna interesantna stvar, jako puno ljudi se boji javnih nastupa, a zapravo im ide jako dobro, a ne znaju to. I sad ono što je smisao tih nekih radionica nije da ja njih naučim kako da oni to rade, sad mi učimo one checkpoints, ne znam, one neke gluposti šta treba raditi, šta ne treba. Ne, brate mili, samo ga trebaš pustiti da se on oslobodi. Dakle, omogućiti da on proba i da vidi da je to fora. Sad, često puta nije samo javni nastup takav, nego stvarno i nekakvi, ti kad oni vide, čekaj, to je fizika, čekaj, to je biologija, a ne ono što mi učimo u školi. Dakle, po ovo je meni fora, ja bi to više. I to je zapravo ta neka popularizacija. Ne u smislu da mi sad nešto nadograđujemo tamo ili nekako, nego samo da vide malo tu ljepotu i zanimljivost toga. A ako imaju talente i ako im se sviđa, mislim, ako nemaju i ako im se ne sviđa, onda bolje da ne idu. Ima ta neka teorija, ajmo mi sve sad ljude u STEM stavljati. Nemoj stavljati ljude u STEM koji to ne vole. Zašto? Zato što može zaraditi, ne može zaraditi pod jedan, jel tako, Vlatka? Ne može zaraditi. Dakle, nemoj, idi na ekonomiju ako hoćeš zarađivati. Nemoj me sa STEM-om maltretirati. Ali hoću reći kao to je dobro, tu ima posla. Ne idi za to. Idi za onim što osjećaš da ti je šta osjećaš, šta vidiš da drugi kod tebe kad to radiš, drugi kažu baš si lijepo napravio. I zadnja stvar, neću više daviti, sam sam htio reći, i pokušavam ih naučiti da kritiziraju jedni druge, da budu puno kritičniji, da budu puno iskreniji jedni prema drugima, jer to je nešto što ne dobijemo ni u školskom sustavu dovoljno dobro. Kritični su, ali bez veze. Znaš, neko te iskritizira, uopće nisi kriv i dobro si napravio. I to društvene mreže su pune takvih slučajeva. I druga je stvar, ajde, neću nikom reći da ne valja jer je nezgodno. Ne, reci. Nađite si prijatelje koji će vam reći da ne valjate, u čem ne valjate. To su vam najbolji prijatelji koji ćete imati u životu. I vratite im istom mjerom.
Tako da oni mogu, i to meni se čini da je to najvažnije u ovom svemu, ne? Jer ne može, niko ne zna šta će biti, kako će izgledati svijet za 5 ili 10 godina. Znanost je ono što nam daje tu neku mogućnost, ono što mi radimo danas u znanosti, to će biti u svijetu za 5 ili 10 godina. Da, to je recimo, zato je znanost zanimljiva, znati malo više o njoj, ali same tehnologije, dizajn njihov, ko bi to mogao predvidjeti? Ko ni viruse, ne i mutacije. To je sve nepredvidivo. Ovo je bio sad odličan uvod za jednu kratku anketu koju ćemo sad pustiti. Trebate samo odgovoriti s da ili ne, znači vrlo jednostavno. Pitanje je sljedeće. Odluka o bavljenju znanošću donosi se u srednjoj školi. Da ili ne? Evo, vi lupite neki odgovor pa ćemo kasnije vidjeti koje su, ko je bio u pravu, ko je bio u krivu, možda nema uopće istine prave, možda istina negdje u sredini. A da prokomentiramo odmah i prvo pitanje koje je stiglo u chat, vrlo zanimljivo, a to je koja je razlika između znanstvenice eksperimentalke i znanstvenika teoretičara, odnosno vas dvoje, jeste li vi znanstvenici teoretičari ili znanstvenici eksperimentalci? U što bi se svrstali? Pa evo ja mogu prva, ja sam definitivno eksperimentalac, dakle ja sam završila ekologiju i zaposlila sam se na Zavodu za istraživanje mora i okoliša. Tako da moj posao zahtjeva i terenski i laboratorijski rad. Dakle, prvo vi morate skupiti uzorke, s obzirom da ja radim na slatkovodnim i morskim ekosustavima, dakle to zahtjeva odlazak ili negdje na Jadransku obalu, dakle, ili po rijekama Hrvatske, odnosno u biti i izvan domovine, ovisi kakav imate projekt. Tako da onda prvo skupite uzorke, onda tek slijedi pohrana uzoraka pa laboratorijski dio. A laboratorijski dio uključuje zapravo puno istraživačkog rada, puno mjerenja. A evo sad Saša može reći za svoj dio. Da, mislim, ja se sjećam kad smo mi na fakultetu imali tu raspravu, jer na zadnjoj godini fakulteta zapravo se moglo odabrati smjer osim tog svojeg, kao recimo uži, ja sam tu imao fiziku elementarnih čestica, mogla je biti još nuklearna ili fizika materijala, fizika čvrstog stanja. Pozvali smo 2 profesora da nam nekako objasne, mogli smo odabrati eksperimentalni smjer i teorijski smjer, to su minimalne razlike bile, možda 2 kolegija. Ali da se čisto zanimalo to i onda se ispostavilo zapravo da nam je došao, jedan profesor je bio eksperimentalac koji je zapravo završio teorijsku fiziku, drugi je bio teoretičar koji je završio eksperimentalnu fiziku i bavili su se jednim i drugim zapravo u životu i njihov odgovor je bio da je jako teško reći. Mislim, ako neko više voli, evo kao Vlatka, terenski rad, odnosno u našem slučaju recimo elektronika je nešto što je specifično, materijale, rad s materijalima, dakle ako voli pokuse, ako voli opremu, to malo glupo zvuči, ali recimo onako možda i malo spretniji recimo s nekakvom opremom, to je nešto što imaju ljudi i tu je možda eksperiment i naravno ako voli takve stvari, ako voli isprobati u praksi to, tu je svakako eksperimentalna znanost za njega. Kažem, naročito ova priča kod nas nema toliko terenskog rada, ali recimo kod nas se ide na eksperimente, tako da ja nekad odem na CERN, znači tamo budem, iako je to slično koji ovdje soba i uredi, ne znam, ali zapravo i ne daju nam da diramo žice jer to pokvarit ćemo nešto, nego mi samo radimo mjerenja koje je neko dobro definirao kako se radi. S druge strane, teorijska znanost tu sad ima raspon je od nečeg šta ja radim, što ću vam kratko ispričati, do nekakvog Einsteina, znači neko ko u glavi smišlja stvari koje zapravo ne postoje. I onda se pokaže na kraju dakle, to što je on smislio zapravo stvarnost je puno bliža tome nego ono što smo mi mislili prije njega. Dakle, takvih ljudi je jako malo i to u principu teško mi je to nazvati. Ja bi bio Einstein, kao idem na smjer za Einsteina. Ne, to nije tako. U principu ono što mi radimo najbliže je stvaranje modela. Dakle, neko izmjeri neke podatke i mi sad gledamo kakvi postoje neke formule koje opisuju te podatke, te fenomene koje vidimo u prirodi i vidimo zapravo da ne opisuju dobro. I sad mi mijenjamo te formule
nekako mijenjamo naš opis prirode da bismo mogli bolje to uhvatiti. To moramo raditi u suradnji s ljudima koji rade te pokuse. Dakle, ili njima sugeriramo jel mogu nekako drugačije izmjeriti, pa da vidimo da li ta naša nova formula će bolje pasat, ili u nekim područjima je to nemoguće, recimo astrofizici, ne možemo ono, zvijezda eksplodirala, jel može sad opet ista takva još jednom da eksplodira? Nego to ne možemo srećom napraviti, nego onda promatramo više takvih situacija i sad tu je granica između teorijske i eksperimentalne fizike zapravo jako, jako gotovo nepostojeća. Jer mi svi skupljamo neke podatke i analiziramo ih. Tako da ja sam teorijski fizičar koji se bavi zapravo u zadnje vrijeme eksperimentalnom fizikom na CERN-u. Dakle, to je ono... ono kad sam radio kao teorijski fizičar, radio sam identične stvari koje sad radim kao eksperimentalni. Znači imam podatke koje pokušavam nekako analizirati, shvatiti šta se događa s njima. Tako da ja ne mislim da tek na fakultetu ljudi mogu, čak kažem, ni na fakultetu nekad se dogodi da ljudi ne odaberu baš to, ali svi imaju neke afinitete. Ili prema razmišljanju i tim nekim modelima računalnim, ili prema nekim lijepim praksama, recimo ko Vlatka otići na neko jezero, rijeku, more, pa malo uživati, usput skupljati neke uzorke i tako. Da, samo bi se nadovezala baš to, danas puno područja znanosti je interdisciplinarno. Zapravo vi ne možete raditi sami, recimo mi kao biolozi otićemo, dakle, što Saša kaže, na neko jezero, pa ćemo tamo uzeti uzorke sedimenta, pa nam trebaju pomoć geolozi, pa ćemo uzeti uzorke vode, pa trebamo kemičare, pa ćemo uzeti organizme, to ćemo mi obraditi, ali dakle radimo zapravo skupa. To je jako važno, danas je znanost interdisciplinarna. I onda ne samo dakle, da treba puno eksperimentalaca, nego i teoretičari u svakom tom području. Dakle, kod interdisciplinarnosti bolje je da se drži onih stvari koje su dobro poznate, ali uvijek se istražuje nešto što je šašavo, neobično, nije još objašnjeno dobro i onda tu uskaču i neka teoretičari i pokušavaju pomoć. Ne znam šta bi matematičara, ima puno, tu ne znam kako bi njih nazvao, to je neka primijenjena matematika, recimo teorijska isto. Publika očito zna ono što i vi znate, a to je ne. Odluka o bavljenju znanošću se ne donosi isključivo u srednjoj školi, čak 62% se odredilo za taj odgovor, tek 38% misli ipak da su te 4 godine srednje škole ključne. U kojoj ste vi srednju školu išli? Srednje škole? Ja sam išla u gimnaziju Sisak i nakon toga sam se opredijelila, dakle, studirala sam na biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, izabrala sam smjer ekologija. I da, slažem se s ovim odgovorima i ovo je, recimo, kad ja i Saša i naši svi, naravno, kolege sa instituta, kada populariziramo znanost, to zapravo kreće već u vrtiću. Mi kada imamo naš otvoreni dan, dok se moglo organizirati radionice i nama su dolazila djeca već vrtićke dobi i ono što je super kad vam dođe neko takvo dijete još iz vrtića, oni vam se ne srame. I super je to što će oni postaviti bilo koje pitanje, a već ovi stariji, osnovna, pogotovo srednja škola, oni se već pomalo moraju paziti šta će pitati, hoće im se smijati, znati kako to ide. Zapravo su ovi u vrtiću izvrsna publika za nas, jer imamo puno pitanja, oni su jako isto zainteresirani, ali ja mislim da treba stvarno krenuti od najranijih nogu. Sad naravno, ne može se ništa generalizirati. Jasno je da će netko ko recimo upiše opću gimnaziju, pa možda još nije siguran, on će sigurno kroz srednju školu još razmisliti, zato evo postoje ovakve emisije, zato će se malo raspitati i još razmisliti. Tako da kažem, nema generaliziranja, ali mislim da pogotovo netko ko je siguran, još je li netko od malih nogu, netko od osnovne škole, da on predodređen za to, nek se drži toga i to je najbolje. Saša, koja srednja škola? Evo, ja sam išao, danas se to zove 10. gimnazija, zvala se Tesla kad sam ja išao. I mislim u srednjoj školi sam znao da ću, u nekom trenutku sam zaključio da ću studirati fiziku, volio sam jako kemiju, ali lomio sam se, htio sam i novinarstvo, nemam pojma zašto bilo. Imao sam kao neke dobre zadačnice sam pisao, pa sam razmišljao o tome.
na politologiji. Mislim da je, i sad mi je malo žao što nisam psihologiju studirao, ona mi je isto onak fora. Pa da. Ne, recimo to je. A na fakultetu kad je već pitanje, to znači recimo da sam u srednjoj školi nekako, zapravo ja sam u osnovnoj volio sam kemiju, ali zavolio sam jako fiziku. Sve što sam gledao u fizici na televiziji bilo mi je fenomenalno. I onda imao sam grozne nastavnike u srednjoj školi, 3 sam ih izmijenio iz fizike i nijedan mi nije baš nekako lego, ili ja njima nisam, a nisam bio od onih, ne znam, nego nekako to nije jednostavno funkcioniralo. I kad sam išao na faks, isto nije mi to bilo nešto, tamo bili su neki Einstein i ne, ja sam ajde dobro, ne, kao završio sam faks. Nekak imao sam taj neki prosjek koji je bio dosta dobar mogao sam ostati raditi u toj znanosti, međutim ja sam negdje pred kraj faksa zadnjih godinu dana, ja sam zaključio da ne da mi se to ni pokušavati, niti ima neke šanse, niti je nešto, nego ja ću biti nastavnik u školi, kao za fiziku. To mi je, nisam bio taj smjer, bio sam istraživački, ali rekao vidim da to ovih Einsteina ima previše, pa rekao ja ću u školi raditi. I onda je trebalo negdje pisati diplomski rad, tada nakon tada 4., sad je to 5. godina, trebalo pisati negdje diplomski rad, ja sam otišao na institut, moj profesor kojeg sam ja volio na faksu je imao već 5 nekih pa nije mogao, fanatika kod sebe, onda sam ja otišao na Ruđer i naletio sam prvog kojeg sam naletio, je bio lik koji je rekao može dođite i onda kad smo završili sam diplomski, on me pitao hoću ostati raditi. Ja sam rekao da ok, aj dobro, ne. I tak je bilo. Ne, tako da kažem, nije baš, ne mogu ja, znam da ima klinaca, vidio sam koji su stvarno jako dobri, koji zna odmah da vidiš na njemu, on ide nekud, to je znanstvenik odmah. Ali nas, šta ja znam, mi smo se zezali, izlazili, to mi je bilo fora. I fora mi je bilo da smo skupa učili. I tu sam vidio zapravo da neke stvari mogu malo drugačije riješiti od drugih ljudi i da kreativnije, neobičnije, pa da mi nije neugodno probati možda nešto zeznutije rješavati. Koje su vještine potrebne da bi netko bio uspješan znanstvenik? To je jako kompleksno pitanje, ali mislim da moraju mladi ljudi znati da jedno je ako ti voliš znanost, tebe zanimaju znanstvene teme, ti se vidiš jednog dana u laboratoriju, voliš istraživački rad, ne znam, voliš terenski rad i slično, ovisi koje područje znanosti te zanima. Ali moraju biti svjesni ako se zaposle recimo u jednoj znanstvenoj instituciji kao ja i Saša, to nosi puno više. Jednog dana kad vi imate uvjete da morate doktorirati, pa onda ide poslijediplomski studij, pa onda toga ako se zaposlite imate uvjete napredovanja. Što znači da vi stalno morate, dakle uz vaš znanstveno-istraživački rad vi morate publicirati radove, kasnije morate voditi projekte, morate dakle ići na natječaj, morate dobiti te projekte, morate brinuti o financijama, morate brinuti o administraciji. Dakle, to je jedan multitasking kojeg ja mislim nitko od nas nije svjestan do trenutka kad se nađete u tome. Tako da evo baš bih htjela naglasiti mladim ljudima da moraju biti svjesni da jedno je rad u laboratoriju i dok ste mlađi, dok recimo radite doktorat, istina, tad učite i tad uglavnom radite u laboratoriju ili evo već ovisi kojim područjem znanosti se bavite, ali dakle vi morate napraviti svoj doktorski rad. Ako ostanete raditi u znanosti, to nosi puno više. Zahtjeva stvarno puno ulaganja. Evo naš rad je zapravo rad i na poslu, pa ako imaš neku temu koja te muči, nju nosiš i doma, pa ćeš o tome razmišljati kod kuće, pa ćeš si nešto još napisati, dopisati, nisi stigao na poslu. Ali nosi jako puno što vjerojatno mladi ljudi ne znaju. Taj rad nosi stvarno jako puno administracije, imate jako puno pisanja, dakle morate pisati radove, o tome vam ovisi napredovanje, morate pisati projekte, ići na razne natječaje i ono što Saša kaže, dakle bez toga nema karijere. Tako da to je u biti i naravno na institutu se može raditi u toj znanstvenoj liniji, može se raditi u stručnoj liniji. Dakle, onaj ko voli raditi u znanosti, odnosno ko voli istraživački rad, on može biti u stručnoj liniji i tad nema tu obvezu napredovanja, ali onaj koji je u znanstvenoj liniji
zapravo nema izbora. Vidim da imaš dosta pitanja nakon onog prvog. Ima pitanja i baš jedno pitanje je vezano u sad ovu drugu anketu. Znanstvenici puno putuju, da ili ne? Pa onda će evo Marija, Lena sigurno moći izdržati dok ne dođemo do odgovora na to pitanje. A još jedno zanimljivo pitanje koje nam je stiglo prije ovog webinara i to iz Osijeka je vezano uz platformu SciHub, odnosno koje je vaše mišljenje o tome da sadržaj podliježe paywallu? Znači... To je još jedan od problema što treba prestati pod hitno, ali evo ne odlučujemo mi o tome. Sramota je, bezobrazluk, katastrofa. Ali ne znam, možda da pojasnimo malo i drugima. Ne? Dakle, znanstveni radovi koje je Vlatka spominjala, mi ih pišemo, onda ih šaljemo u znanstvene časopise. Znanstveni časopisi ih šalju na recenziju, opet kod nas, kod naših kolega. I onda se oni, ako budu prihvaćeni, ako kolege kaže da su u redu, da imaju smisla, oni budu objavljeni. Mi plaćamo da se oni, ti radovi objave, mi kao autori, i mi kao čitatelji tih radova od naših kolega plaćamo pretplate na te časopise. Istovremeno časopisi ne plaćaju ništa nama kao autorima i ništa našim kolegama koji su recenzenti. Briljantan poslovni model, jasno ti je, ne? Dakle, to je jedan kriminal međunarodni, ogromni, koji nikako da prestane. Dakle, privatne tvrtke su to u neko davno doba, recimo ti časopisi su bili pod fizikalnim društvima, jedan od tih najpoznatijih Physical Review, koji ima cijelu seriju časopisa, je zapravo časopis američkog fizikalnog društva. Mi smo imali Fizika A i B kao časopise Hrvatskog fizikalnog društva. Međutim, u nekom trenutku su ovi iz biznisa rekli, pa čekaj, ovo je... Mogli bi mi to preuzeti, pa ćemo mi vama dati puno super stvari. Recimo, imat ćete tražilice, imat ćete, ne znam, i mi smo, nije nas niko pitao ozbiljno, ne, da bi mi sad pristali ili ne, nego jednostavno tako se dogodilo. Ja ne znam, jel osim valjda ovih prodaje droge, kokain, Kolumbija i to, ja ne znam jel neko ima bolji onaj, ne znam kako se zove, margina ili revenue, nemam pojma uopće te pojmove ekonomske, ali uglavnom povrat para na to ne plaćaju ništa. Mi plaćamo sve 3 put. Kroz pretplatu, dakle kroz rad besplatni i kroz tih članaka i kroz rad recenzenata. Mi njima sve dajemo, plaćamo, države plaćaju, a mi ne možemo napredovati ako ne objavljujemo u tim časopisima. Da, ja bih to svakako podržala Sašu. Velim, vjerojatno ljudi tog nisu svjesni. To je zapravo naš intelektualni rad. To je ono što smo mi došli do toga istraživanjem koje je možda trajalo i godinu dana. Napišete taj članak i onda se neko drugi njime koristi. I na njemu malte ne zarađuje. U pojedinim časopisima, sad ih je sve više, vi morate platiti da bi oni uopće to objavili. A isto je slična stvar i sa projektima, recimo, baš to vi uložite, dakle, 2, 3, 4 mjeseca u pisanje projekta. Projekt ne možete sami iznijeti, dakle, imate suradnike, vi morate s njima cijelo vrijeme komunicirati. Uglavnom imate onda i nekakvu međunarodne institucije koje tu sudjeluju, dakle, to je jako puno posla, da bi na kraju, nakon 3-4 mjeseca, vama projekt ne prođe. I onda sve ispočetka, na primjer, arhitekti, oni kad rade svoje projekte, oni su za to plaćeni, dakle za samu pripremu. Isto tako za radove, dakle neko će napisati knjigu, novinari nešto pišu, za to su plaćeni, a nama se to sve podrazumijeva kao da je to dio posla. Tako da vidite, to je malo taj nekakav razlike između i zanimanja i to je nešto što nas malo frustrira, ali kao što Saša kaže, ne možemo na to utjecati, ne možemo promijeniti. Mislim, postoje neke inicijative, sudjelujemo u njima, ali to je sve onako. Mislim, ne možeš protiv međunarodne multibilijunske industrije, ćemo se mi ćemo reći da nećemo objavljivati. Šta ćemo onda raditi? Negdje moramo objaviti. Tako da, mislim, to je jedan problem i ja se nadam da će se u nekoj doglednoj budućnosti to riješiti, ali sad smo tu gdje jesmo. Ne, moramo objavljivati i oni drže te konce u rukama. Sve. Mislim, učenici moraju biti... ispričavam se samo, dakle, učenici moraju biti svjesni da je konačan produkt našeg rada istraživačkog upravo taj znanstveni članak.
I to je ono zašto mi radimo, dakle da pokažemo ostale međunarodnoj zajednici što smo mi otkrili, što smo mi radili. Mislim, to je jedan lijep dio ovog posla, ali nekako je, vidite, to dosta krivo posloženo. Da, nema, apsolutno je to katastrofa i ono što je posebna katastrofa meni, recimo ja sam početkom 2010-ih pisao blog koji je bio objavljivan na portalu Jutarnjeg lista. I ja sam pisao znanstveno popularni blog. Ja sam ga mogao pisati zato što je Ruđer bio pretplaćen na Science, Nature i gomilu ovih jako kvalitetnih časopisa i svaku temu koju sam ja htio malo obraditi, približiti, ja sam čitao izvorne radove. Par godina kasnije, ja to više nisam mogao, jer mi više nismo mogli plaćati. Dakle, institut Ruđer Bošković nije mogao platiti pretplatu za Science i Nature jer su nam bile preskupe. Mi nismo imali pristup časopisima. Javnost koja plaća nas, naše plaće, naše projekte preko Hrvatske zaklade za znanost, dakle, to naši ljudi sve plate da bi mi nešto otkrili, nešto naučili, podijelili to znanje s njima i onda oni ne mogu doći do tog znanja ako ne plate 30 eura ili ne znam da bi pročitali taj članak. I to je sramota. Mislim, to je katastrofa. Ideja je da to znanje koje mi radimo, ko što je i Tesla pričao i ovi prije ljudi, drugi, dakle, mi radimo to, otkrivamo to znanje, to je dakle, čovječanstvo, ovo što radi znanost je projekt za cijelo čovječanstvo. Svima. Dakle, mi hoćemo da to znanje bude podijeljeno sa svima. I mi to nismo u stanju dobiti. Nego kad objavim članak, ja nisam njegov vlasnik, nego je vlasnik ta izdavačka kuća koja će ga onda naplaćivati ako neko hoće čitati na taj način. I C-Hub, dakle to što je bilo u pitanju postavljeno, dakle to je neka piratska stranica koja se seli s jednog servera na drugi već 10 godina ili koliko. I tamo ima tražilica na kojoj se mogu naći skoro svi objavljeni radovi i može ih se onda skinuti besplatno piratski. Koje su zemlje i koja sveučilišta koja koriste najviše te stvari? Mi bi rekli Srbija, Hrvatska, ne Bosna. Ne. Dakle, najrazvijenije zemlje, najjače sveučilište najviše koriste to, jer stvarno je bezobrazluk koliko se to naplaćuje. Tako da svi ovi Ivy League i to i Oxford, Cambridge skida se ko ludo tamo zato što ljudi puno rade. Ja se nadam da će to više jednom prestati i apsolutno preporučujem svima da ne plate nikad. Dakle, preporuka svakog znanstvenika, ne samo mene, je ako nađete da negdje postoji neki rad koji vas zanima, pošaljite e-mail autoru. On će vam poslati taj rad. Može, napišite besplatno. Dakle, nemojte slučajno plaćati ništa. Mi ćemo biti oduševljeni da nekog to zanima i vi to ćete nas razveseliti. Napišite vaše mailove slobodno u chat kad završimo, podijelit ću vam rezultate druge, odnosno posljednje ankete, a to je da čak 78% publike misli da znanstvenici puno putuju, a tek 30% misli da ne putuju, zanemarit ćemo prošlu godinu, jel? Dakle, puno putujete, to je točno. Tako. Pa je, točno je. To je prednost ovog posla, evo. Da, to je svako ko voli putovati, to je prednost posla, zato ili idete na različite međunarodne konferencije, dakle, jako je važna ta diseminacija, odnosno vidljivost onog što vi radite. Dakle, kao što sam rekla, nekakav konačan cilj vašeg znanstveno-istraživačkog rada je objaviti znanstveni časopis, dakle da se vidi što se napravili, a isto tako osobno otići to negdje predstaviti. I tome zapravo služe razne međunarodne konferencije i to je nama prilika da putujemo i osim ako ste još biolog, pa imate terenski rad, onda putujete Onda idete na more. Svi u biologe. Budući da malo curi vrijeme, pa imamo još recimo 3 minute na raspolaganju, recite za kraj koja je vaša super moć? Mislim, svima jasno da znanstvenici su potrebni, ali kao u praksi možda se tako i ne ponašamo. Pa da čujemo mi to, koja je vaša super moć? Aj, budem ja pa da Vlatka završi onda cijeli razgovor. Dakle, prvo samo ovo za putovanje. Ne samo da predstavljamo svoj rad, nego dobivamo hrpu novih ideja. Jer slušamo druge ljude, slušamo njihove probleme i onda svašta nam se... I recimo, moja super moć je što volim slušati ljude
i volim kad vidim da oni nešto ne mogu, onda ja imam poriv da probam ja, da vidim hoću ja moć. I to da mogu objasniti komplicirane stvari na jednostavan način. Nekad prejednostavan, onda me zezaju u članku da je prejednostavan. Ja rekao, ali kad nije kompliciranije. Vlatka, izvoli. Ma evo, ja bih za kraj rekla, mislim da je jako važan taj multitasking. Ako možete pratiti paralelno sve to što je specifično, posebno jer čini mi se za nas žene, ali to je jako važno jer velim u znanosti stvarno morate raditi na više kolosijeka i onda ko to može raditi u paraleli, to je stvarno super. Truditi se, biti borbe, ne odustajati, mislim da je to ono što je najvažnije. Odlično. Pustit ću za kraj zadnju anketu, a to je da nam se svi pohvale zašto vole Karijeroteku. Evo to pitanje do sad nismo imali, jedva čekam vidjeti šta će ljudi odgovoriti. A meni je beskrajno žao što vam nisam stigla postaviti još ovih 67 pitanja koja sam imala spremna, s obzirom da je bilo toliko zanimljivo, pa možda evo nježan poticaj organizatorima da produže webinare, minimalno za još pola sata. Hvala vam na sudjelovanju. Idući tjedan nas čeka, idemo dalje sa znanošću, ali da se ne biste vi prebrzo zadovoljili ovako zanimljivim područjem i ovakvim super moćima koje ste sada čuli. Ali ovaj put će s vama biti Marin Ganjto, kemičar inače iz Zagrebačkih otpadnih voda, a on će vam sigurno dobro pojasniti i približiti zašto je važno razvrstavati otpad i kakav to učinak ima i na nas, a i na naš okoliš i zašto ipak želimo nastaviti živjeti na ovom planetu. Tako da budite s nama opet za tjedan dana od 17 sati. Jednako se dobro ovako zabavite kao i danas. Svakako nam se javljajte na naše društvene mreže, znači Facebook stranica, Instagram profil Znanje na dijelu. I za kraj jedna posebna zahvala organizatorima, odnosno partnerima na ovom projektu, a to su Zagrebačke otpadne vode i zaklada Erste Stiftung, s obzirom da nije njih, ne bi bilo ni nas. I hvala vam još jednom svima što ste bili tako dragi i uživali u ovom. A također, evo, molim vas da vidim, niste ovdje napisali Saša i Vlatka, hoćete napisati vaše... A možemo, ali jednostavno je, vidi, njezini moje ime, točka, prezime, kod nje točka, 2 prezimena, i @irb.hr. Dakle, vrlo jednostavno, ali evo ja ću napisati svoje dolje. Aha. Tako da ljudi vas mogu početi zasipati sa zahtjevima da im šaljete vaše znanstvene radove. Ima nas i na Facebookima, a ima i na stranicama službenim od Ruđera se isto može naći kontakti, svi živi, tako da lako je. Mislim da je do nas stvarno lako doći. Odlično, onda se prebacujemo sad tamo, ja ovime proglašavam kraj ovog jednog krasnog druženja za početak i vidimo se kad se vidimo. Može. Bog. Pozdrav! Ćao. Pozdrav. Bog.